Payatuna 10 November 1997. Fitia Fahmi Binekrum 2 Maret 1997. Faziatun Nasihah binti Azhar Malaysia 24 Desember 1995. Putri Intan Sahira binti Samri Johor Bahru Malaysia 27 Juni 1997. Nurul Mahfuzah binti Ahmad Nurdin Perak 27 April 1991. Nur Hakimah Janto 9 Maret 1996. Rizka Fajrina Alubili 7 Januari 1997. Rauzatul Jannah Lam Asan 22 Desember 1997. Rafiah Air Tenang 4 Juni 1997. Sylvia Fadlidar Putri Banda Aceh 22 Juni 1998. Siti Aminah binti Ahmad Samad Perak 12 November 1994. Sri Wahyuni Tui Kareng 2 Desember 1994. Satriani Matang Gelumpang 2 10 Desember 1994. Yunita Arnanda Tiram 27 April 1998. Zuhra Matang Gelumpang 2 25 Juni 1993. Amna Maria Medang Ara 13 Desember 1994. Amna Maulida Banda Aceh 29 Juli 1995. Azkia Rizkina Langsa 23 November 1994. Ade Roza Fona Kling Manyang 14 Agustus 1994. Aramida Ulunaron 13 Desember 1998. Cut Kemala Jepang Labuhan Taro 6 Februari 1998. Cut Handayani Lutung 20 April 1997. Cut Raudatul Jannah Gelanggang Bate 1 Oktober 1997. Desi Malenda Sekembro 22 Desember 1996. Dian Intan Islami Lumpang Payung 10 Oktober 1997. Desi Iklima Desa Rusep 17 Mai 1994. Darliana Langsing 28 Oktober 1994. Evi Darwina Aceh Besar 2 Mai 1994. Fuji Hartina Nut 3 Maret 1998. Fitria Yunita Aceh Besar 25 Mei 1997. Heza Lina Aceh Besar 25 Mei 1997. Humaira Lam Kelung 13 Juni 1996. Husnul Khalisa Rumane 3 Januari 1997. Husna Evita Wari Aceh Tengah 7 Desember 1997. Haulan Rafiqa Melabuh 22 Februari 1996. Istiqomah Rahayu Aceh Besar 18 November 1993. Nia Safitri Payademang 1 Juli 1996. Maulida Devi Khairani Kedai Kandang 18 Mei 1997. Mutia Lampahan 28 Februari 1998. Marina Tapak Kuat 8 Agustus 1996. Monika Rahayu Menasah Pro 10 Februari 1997. Nadia Hikmah Redet 14 Oktober 1997. Nurul Aina Juli 23 September 1997. Nur Akmal Idi 25 Oktober 1997. Nisa Amalia Sebetulnya 12 Januari 1998. Putri Humaira Merdu 10 Juni 1997.
Omania Rahma, Aceh Besar, 23 Agustus 1994. Rahma Linda, Lami, 3 Juli 1997. Rahma Yanti, Masjid Usi, 16 Februari 1998. Rika Rahma Yuni, Tri Kebonjuro, 15 Mei 1996. Rahma Lisa, Laku, 25 Januari 1998. Silaturahmi, Banda Aceh, 7 Agustus 1995. Tia Feminisa, Sibi, 25 Februari 1996. Winda Safitri, Bambi, 12 Agustus 1997. Wirna Yanti, Banda Aceh, 4 Juni 1997. Alfi Trianti, Rutin, 19 Maret 1997. Lia Kartika, Idi, 9 Juli 1996. Mahdalena, Aceh Tengah, 4 Mei 1996. Maida Hafiz, Sialang Buah, 20 Oktober 1996. Mawaddah Warahmah, Jalan Manyah, 15 Oktober 1997. Rodiatul Anura, Tangerang, 9 Mei 1997. Yola, Gede Tangse, 12 September 1997. Al-Izana Musdalifah, Banda Aceh, 26 Februari 1997. Cun Mawina Alamsari, Bengkulu, 27 Juli 1996. Cun Emawati, Panton Makmur, 28 Juni 1997. Dea Bella Francisca, Banda Aceh, 2 Desember 1997. Devi Rahma, Gede Tinggade, 13 Desember 1995. Dewi Rahmita, Panton, 8 Desember 1997. Eva Liana, Lawe Buluhidi, 10 Oktober 1997. Fajrianul Hikmah, Pantai Piu, 5 Maret 1997. Irhami, Melabo, 24 Desember 1996. Mawaddah Warahmah, Sabang, 5 Oktober 1997. Nidaul Fadila, Kutacane, 20 Juni 1997. Nurjana, Merdu, 6 April 1996. Raihana Mira, Lancok, 30 Maret 1995. Riza Hayati, Hirid, 18 April 1997. Rifa Akusuha, Sigli, 3 Agustus 1994. Rita Julianti, Aceh Besar, 21 Maret 1996. Saya, Simpoi, 29 Agustus 1996. Guswatul Ulfa, Silawa, 25 Agustus 1997. Zikratul Husna Miranda, Ujung Padang, 16 Mei 1997. Ayat Naidina, Banda Aceh, 20 Mei 1996. Cici Zulfiani ZR, Calak, 5 Juni 1997. Eni Nulisda, Tapak Tuan, 25 Januari 1997. Efri Liliana, Blang Piti, 25 Desember 1995. Putri Hidayati, Ruak, 31 Maret 1997. Kasumi Ladang Tuhan, 5 Juli 1994. Nadia Laila Sikli, 13 April 1996. Rina Sartika, Belang Baru, 27 Juli 1996. Rizka Muazzina Kuduk, 27 Juli 1996. Yasmin Novi Wahyuni Langsang, 29 November 1996. Saratul Husna Jodbaku, 15 Juni 1997. Ria Al-Muknisa Dayatano, 1 September 1998. Nur Fatana Garut, 8 Maret 1998. Mega Cynthia Singkir, 3 Juni 1997. Zahrina Novianti Merdu, 12 November 1997. Abdul Hadi Jombai Adan, 5 Juni 1995. Afdalur Zikri Ujung Padang, 17 Juni 1997. Ivan Sunarti
Sipil 13 Agustus 1994. Muhammad Irfan Najmi bin Muhammad Nazri, Sabah, Malaysia, 11 Mei 1997. Muhammad Iqbal, Ringblang, 23 April 1993. Muhammad Iman Islami, Sipil 4 Oktober 1997. Muhammad Syakir bin Zahari, Malaysia, 18 Agustus 1993. Muhammad Haikal bin Muhammad Angkasat, Malaysia, 29 Maret 1994. Muhammad Anas bin Rosdi, Malaysia, 20 Juni 1996. Muhammad Hidayatullah bin Muhammad, Malaysia, 19 April 1995. Muhammad Firdaus bin Tokimin, Johor Bahru, Malaysia, 19 Februari 1994. Muasyah bin Abdullah Mudelojo, Simpang Layang, 18 Mei 1994. Muhammad Yanis Bakpau, 17 Oktober 1992. Rahmanuddin Rantau Gadang, 15 Agustus 1993. Sayyid Muhammad Dahri, Desa Paya, 10 April 1994. Syahrizal Ladang Tuhan, 31 Agustus 1994. Tengku Ahmad Syafiq bin Tengku Afandi, USA, 31 Januari 1996. Tengku Khairul Rizal Balintano, 2 Februari 1992. Abdul Rahman, Medan, 17 Maret 1995. Agil Fahrizal Tanjung Priok, 17 November 1996. Boyna Amri, Nusa, 14 Februari 1995. Bahtun Nazar, Depok, 18 April 1994. Fajar Muriza, Lam Ise, 15 Desember 1994. Fahrul Munandar, Aceh Besar, 26 Juni 1996. Faddar Furkan, Aceh Besar, 2 Februari 1996. Fahrul Ikram, Banda Aceh, 27 November 1997. Fahri Alumuddin, 6 Mei 1994. Hamdani Blangtidi, 5 Januari 1995. Indra Maulana Rahmatullah, Melayu, 10 Agustus 1996. Muhammad Rifki, Desa Uke, 1 Agustus 1994. Muhammad Mustamam, Banda Aceh, 10 September 1997. Miswar Lamno, 26 Desember 1995. Muhajir MS, Banda Aceh, 11 Desember 1995. Muhammad Subwan, Indrapuri, 28 Mei 1997. Muhammad Ahlul Haq, Banda Aceh, 16 Mei 1998. Muhlisin, Ujung Padang, 14 Oktober 1995. Muhammad Fatahillah, Lam Timpun, 5 Juli 1994. Nafdal Mumbata, 27 Juli 1997. Rahmat Hidayat AR, Tanoh Ano, 16 Januari 1994. Rizky Arinaldi, Desa Bineblang, 14 Februari 1994. Rahmat Syauki, Banda Aceh, 23 Oktober 1994. Rifkan Hadi, Sabah, 7 April 1996. Sofrijal, Kampung Pasir, 8 September 1997. Syahrul Mubarak, Aceh Besar, 17 Januari 1997. Tengku Kumaidi, Bakun Nicah, 22 April 1996. Adi Chandra, Lami, 20 Juli 1994. Amiruddin bin Omar, Kedah, Malaysia, 10 Februari 1998. Ahrijon, Silengas, 4 Maret 1997. Habil Satria, Suso, 11 Juli 1991. Jomi Saputra, Barat Daya, 11 Januari 1994. Muhammad Mujir Afani, Gunung Samarinda, 25 Agustus 1995. Muhammad Ehsan bin Sari, Kedah, Malaysia, 7 Januari 1996. Muhammad Nur Amin bin Muhammad Asri, Kedah, Malaysia, 13 April 1993. Muhammad Ismail bin Cemi, Kedah, 29 Juli 1996.
Muhlisin Sigli 5 November 1994, Noprizal Nehun 11 November 1994, Sir Sadikin Oto 15 Juni 1994, Akmal Rahmadi Kedai Kandang 21 Desember 1994, At-Tariqul Kabir Miru Taman 19 Desember 1996, David Othman bin Muhammad Reda Selangor 24 Maret 1994, Fahrur Riza Desa Tepin Belangan 24 Januari 1994, Fahzul Hilal Suwardi Banda Aceh 16 Maret 1995, Guntur Sudarmar Putra Desa Payunan Gadang 18 Maret 1994, Habibuddin Ladang Baru 15 Desember 1993, Haris Maula Hidayat Takingon 6 September 1994, Huzaifah bin Jasni Selangor Malaysia 12 Januari 1994, Irfan Syah Aceh Besar 13 Februari 1996, Jamaluddin Singkohor 20 Mai 1992, Khaidir Desa Arun 1 September 1995, Mahdun B Laimate 5 Januari 1995, M. Deni Fitriadi Sigli 25 Desember 1993, Muhammad Najmi Syah Putra Langsa 28 Maret 1997, M. Ikram Ujung Tanjung 10 Juni 1996, Mutawalianur Gede Lapang 13 September 1994, Mirza Duan Sanofa Melabo 7 Januari 1997, Munandar Saini Birun 19 Juni 1996, Muhammad Ikram Sigli 22 Maret 1997, M. Hidayat Syah Aceh Besar 1 Oktober 1996, Muzairani Kuta Baru 5 Februari 1996, Muhammad Naufal Busu Gampong 6 Juni 1996, Nurul Hadi Nya 1 Desember 1992, Nasruddin Pasi Kuala Bau 26 September 1992, Putra Rahman Ibe Lami 20 Maret 1993, Rahmadana Menasah Raya 24 September 1995, Rudi Firnanda Tapatuan 26 September 1995, Rahmat Maulana Sawang 12 September 1996, Safrizal Singkohor 12 November 1993, Septa Didi Haryadi Kut Utara 19 September 1997, Syukri Langsing 27 Desember 1996, Syukran Aidi Aceh Besar 14 Maret 1994, Sardi Gosong Telaga 10 November 1995, Sairil Adan Putra Bulu Sema 16 November 1994, Yulian Ria Imira 7 Maret 1995, Yayu Supardi Kapeh 16 November 1996, Agus Junaidi Gunung Pulo 16 Agustus 1995, Agus Mawardi Mane 1 Agustus 1996, Ade Rizky Novendra Subulus Salam 12 November 1995, Fandi Karim Lawekina 12 November 1995, Kausar Bandi 10 Februari 1997, Kasmal Milzal Pulau Masjid 21 Oktober 1996, Munazir Kaya Jatuh 21 Oktober 1998, Rijalul Jihad Kuala Bate 2 April 1998. Kepada Rektor dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum mengambil tempat semua.